Applicant number 1 and 2, your application for bail is hereby denied. Mfundisi Mboro aleriwe bail kufikela loko atatlhelela ecourt nakambe n'hweti ya Nhlangula. ANC va ri mpfuxelelo wa marhavi ya bandla swi ta va pfuna eka mihlawulo leyi taka. Kasi eka mitlangu, Golden Gloves va lava ku simeka mphikizano wuntshwa eka ntlangu wa xibakele. I half ku bila awara ya 5 mi languta mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Mufundhisi Paseka Mboro Mutswaneng u ta tama a ri xitokisini ku fikela loko a tlhelela ecourt endzhaku tin'hweti timbirhi. Mboro na muhehliwa kulobye va tsoniwe bail hi court ya le Palm Ridge evuxeni bya Joni. Muhehliwa wa vunharhu ku nga n'wana wa Mboro u tshunxiwile. Lavanharhu va hehliwa hi milandzu yo hambana ku katsa ku tlhakisa no khoma switlhavani swa khombo. Vahehliwa va khome endzhaku loko nkandziyiso wa video lowu a wu komba lavanharhu va karhi va jikijela mabanga no tlhela va komba swibamu ehenhla no xaviseta madyondzisi exikolweni xa le Katlehong xa le hansi. Gqweta ra Mutswaneng, Advocate Philip Dlamini u byele khoto leswaku ku tama Mboro ni vahehliwa va ri exitokisini a swi lulamelanga. The order is as follows. Applicant number 3, you are released on warning with the following conditions. You are to have no direct or indirect contact with the witnesses of this matter, save for the maternal grandmother and aunt under the guidance and assistance of the Children's Court. You are prohibited from entering the said school premises where this incident occurred up until the finalization of this matter. The court is aware that this condition, it will impede you exercising your parental rights and responsibilities, but this is only until the finalization of the matter, alternatively the outcome of the Children's Court matter. You are therefore warned to appear at the Knox Court date, and failure to do so, you may have your released on warning cancelled. And therefore applicant number 1 and 2, your application for bail is hereby denied. Mutswaneng ni muhehliwa kulobye va tlhelela ekhoto hi siku ra 21 ra Nhlangula. Musunguri wa bandla ra MK Jabulani Khumalo loyi a nga hehla eka bandla u mangalela vurhangeri wa bandla Jacob Zuma emaphoriseni. Khumalo o hehla Zuma hi manyala na vukanganyisi. U hehla leswaku Zuma u n'wi susile ka maphepha yo tsarisiwa ka bandla swi nga ri enawini. Hi le tlhelo bandla ra MK ri hehla Khumalo hi ku hemba mavunwa hi xikongomelo xo hambukisa MK Party eka ntirho wa yona. Jabulani Khumalo u lava mpfuno wa tikhoto nakambe sweswi u pfule nandzu wa vuxisi ehenhleni ka President Jacob Zuma. Khumalo u ri u kume email kusuka eka hofisi ya ntsariso wa vun'wini bya vukhampani ku nga Companies and Intellectual Property Commission le AICU ku na lava va ringeta ku cinca vurhangeri bya khampani yakwe ya Umkhonto Wesizwe. Khumalo u hlamusele leswi nga endleka hi vuenti hi ta ku susiwa kakwe tanihi nhloko ya khampani. I've opened a case of fraud. The reason why I opened the case is because on the 8th, I received an email from CIPC, which was saying that there is an attempt of change of directors in the NPC of Umkhonto Wesizwe. Vana ra MK va ri swi susuka eka vanhu loyi va nga n'wi hlula ekhoto i swa hava. Khumalo u hlulekile ekhoto ku va a vuyiseriwa tanihi murhangeri wa vandla ra MK. Khoto ya nhlawulo yi bohe leswaku Khumalo a nga fanelanga ku ringeta ku lwisa xiboho xa vandla tanihileswi a ri xirho lexi nga hlongoriwa. Saying that this is coming from a liar and a fraudster, that's been proven so in a court of law. So whatever comes from him, quite honestly, in most cases, has been questionable and will continue to be questionable. The fact of the matter remains, Jabulani Khumalo has got no association with Umkhonto Wesizwe whatsoever. He is not a revolutionary, and instead, he is an attention seeker. Satetano, nandzu se u le mavokweni ya maphorisa ya le KwaZulu-Natal leswaku va ta endla vulavisisi hi vuenti. Matsalankulu wa ANC fikile Mbalula u tshemba leswaku bandla ri ta vuya hi matimba endzhaku lahlekeriwa swinene hi tivhoti ta KwaZulu-Natal. Mbalula kun'we na komiti ya vurhangeri bya bandla NEC va le xifundzeninkulu lexiya va le ka nhlengeletano ya masiku mambirhi na varhangeri va ANC eKwaZulu-Natal.
varhangeri va ANC va ni ntshembo leswaku vandla ta tlhelela ematshan'wini. Vandla ri hluriwe hi ku kuma tivhoti ta le henhla to lawula xifundzankulu kusukela hi 2004. Va lahlekeriwe hi vulawuri naswona va kote ku fikelela 17 wa tiphesente wa tivhoti eka nhlawulo wa mani na mani. Murhangeri wa vandla u ri ku Mkhonto we Sizwe ku nga vandla ra Jacob Zuma ri va vavise swinene. Va tlhele va khumba mhaka ya vukorhokeri, ku tsandzeka ka timasipala na marhavi ya mavandla. Matsalaninkulu u ri vandla ri le ku pfukeni hi vuntshwa. This is our biggest province in the country, and we have been seriously hammered post the elections and suffered a serious setback. We lost the biggest numbers in terms of votes from this province. Vurhangeri bya vandla eka xifundzankulu byi le hansi ka ntshikelelo, laha van'wana eka xifundzankulu va koxeka ku ri byi herisiwa. Mbalula hambisitano u ri a va se fika kwalaho. As disbandment is not the preoccupation of our visit. There might be others who wish for that, but you don't build by disbanding. There are important things that needs to be done to strengthen this province. First, with a proper understanding and a diagnosis of what actually happened in this province. Swifundzankulu swin'wana leswi nga languteriwa ku endzeriwa hi vurhangeri bya ANC NWC eGauteng na xifundzankulu xa Mpumalanga. Phorisa ra le KwaMashu eDurban ri khomiwile mayelana na mhangu yo phanga leswi ta endzhaku baleseriwa ka dlawa ka un'wana ra phorisa loyi a ri surgeon kona exitichini lexiya xa le KwaMashu. Va vuriwa ku va xiphemu xa ntlawa ntsevu wa swigevenga leswi nga phanga etindhawini mavhengeleni ya ndhawu liya. Phorisa ra 30 wa malembe na vaehleketeleriwa van'wana vambirhi va balekile hi nkarhi lowu a va balesela na maphorisa eLindelani. Van'wana vanharhu lava a va famba na vona lava katsaka phorisa va balesiwe va lova hi maphorisa. Ku hehliwa leswaku va phangele vhengele eRichmond Farm laha endzhaku maphorisa va nga hlotana na vona ku kondza va ya va kuma. Va sungule ku balesela na maphorisa laha ku nga balesiwa vaehleketeleriwa vanharhu na ku tlhela va dlawa. Maphorisa va kume xibalesa xa le xiphoriseni na uniform ya maphorisa. Yeah, well, I would have said yesterday that there were 2 members that were involved with that robbery that we were looking for. After the shootout, we found the other one later, the one that eventually died when there was an engagement, and the other was on the run. So because we kept on searching, we were able to locate him this morning. So we found him, he's in custody as we speak. He was shot in a crime scene on his hand and he ran away. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu u tsundzuxela va khumbekaka ka ku dlawa ka vanhu va ntsevu eUmlazi V section hi Mgqivela ku tiyisa emaphoriseni. Lava nga dlawa va huma eEastern Cape naswona a va herile eSwidakanini. Va hlaseriwile hi vavanuna lava a va hlomile na ku tlhela va balesiwa va lova xikan'we na n'winyi wa ndhawu leyi a va tshama ka yona. All I'm saying now is to say to the culprits, because I know they are aware that they committed these heinous crimes. They know we are looking for them, that they come forward to the nearest police station. But if this sounds stupid, that they won't bring themselves to justice, we are going to find them anyway and make them account for their sins. Hi hala tlhelo phorisa leri tirhelaka ka xiyenge xo hlawuleka xo rindza Presidential VIP Protection Unit eDurban u tidlayile. Leswi ndzhaku va movha wa yena wu khumbeka ka mhangu ya ku chayisa munhu ivi a baleka hi Wavuntlhanu. Munhu wa xisati u lovile ka mhangu ya kona ePhoenix. Mutivi wa tiqingho wa le xiphoriseni Colonel Lambert Steyn u hetile ku nyika vumbhoni tanihi loko ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu ya emahlweni. Steyn a vuya ra vumbirhi ku ta basisa khoto tanihi leswi vumbhoni bya yena a byi hambanile. Kasi hi ta vuya eka hungu rero a hi hundzeni emavhengeleni. Mahalangute mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Matiko yo hambana ya nyanya ku vilela hi mhaka ya ntungu wa Marhuda kumbe Mpox. Ntungu lowu karhi ku hangalaka hi xitalo ngopfungopfu ematikweni ya Afrika. Nhlengeletano ya matiko ya SADC eHarare, Zimbabwe na yona
yi kombisa ku vilela hi ku hangalaka ka ntungu lowu. Varhangeri va matiko ya SADC va vilerisiwa hi ntungu wa mpox. Tiko ra Democratic Republic of Congo hi rona ri nga na nhlayo ya le henhla ya mavabyi lawa, naswona mpox se yi nghenelele ka matiko akelana Burundi, Kenya, Rwanda na Uganda. Laha Afrika-Dzonga ku vikiwe 24 wa timhangu ku ta fika sweswi. Vanhu vanharhu va lovile loko 19 va ri ku holeni. Summit also noted the mpox situation on the continent and in the SADC region. The declaration by the World Health Organization of mpox as a public health emergency of international concern, the declaration of mpox as a public health emergency of continental security by Africa Centers for Disease Control and Prevention, respectively, and urged member states to strengthen disease surveillance, diagnosis testing, and clinical care, infection prevention and control, as well as awareness raising of the disease at all levels of the community. Varhangeri va matiko ya SADC va ri ku fanele ku endliwa matshalatshala ya xihatla ku pfuna matiko lama nga wela hi khombo ra mpox. Swin'wana swikombiso swa mavabyi lawa i ku huma swibundzwana emirini, ku pandiwa hi nhloko, swivavi enhlaneni na swin'wana. Madokodela ma vula leswaku mavabyi lawa ma nga khoma mani na mani, swi nga khathaleki leswaku u na malembe mangani, mbala na swin'wana. Tinhlayo ti komba leswaku vanhu lava nga na mavabyi ya HIV ni vavanuna lava endlaka swa masangu na vavanunakuloni hi vona va nga le khombyeni ro khoma hi mpox. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. A public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international health law. Ku tlula 60 wa mamiliyoni wa vanhu ematikweni ya dzonga wa Afrika va tshikeleriwe hi dyandza. The continued effects of climate shocks, including the El Nino-induced drought, weighed down on our anticipated progress as a region. Our renewed resolve, unity of purpose and enthusiasm should see us improve the space and scale of implementing our decisions towards the achievement of our shared aspirations. Varhangeri va matiko ya SADC va pasise no sayina xitshembiso xo hatlisa magoza yo lwisana na vuvabyi bya HIV na AIDS eka xifundzha loko ku ya fika lembe ra 2030. Bodi ya bangi ya Absa yi pfumelelane leswaku nhloko ya bangi Eri Rothenberg aya eku wiseni ka hasele malembe mambirhi, leswi ta endzaka loko mbuyelo wa bindzu eka bangi leyi wu kombisa ku ya ehansi. Rothenberg u ta hetelela ku tirha hi siku ra 15 n'hweti ya Nhlangula. Charles Rousseau u ta pfa a khomerile tanihi nhloko ya Absa. Absa yi tivise leswaku mintswalo ya vona i ehansi hi 5% eka ntsevu wa tin'hweti leti nga fika emakumu hi n'hweti ya Khotavuxika. Nhloko ya Absa Rothenberg u ri leswi swi vangiwe hi xiyimo xo tika xa matirhelo. U ri hambi switano va koti ku khomelela eka mali yo lombisa hi 685 cents hi ntswalo hambi leswi va langutana mintlhontlho yo tekeriwa ka ikhonomi. Our ROE reduced to 14% and was below our cost of equity for the period. Positively, our net interest margin widened slightly, largely due to improved loan pricing. Combining our muted 3% revenue growth and 8% higher operating expenses, our cost-to-income ratio increased to 52.7%. Hi hala tlhelo mulawurinkulu wa swa timali eka Absa Dion Rafu u kombise leswaku randi yi nga va na matimba eka nkarhi lowu. U ri matirhelo ya khampani ya xiyimo xa le hansi ya vangiwe hi mintlhontlho leyi humaka ematikweni yo fana na Ghana na Nigeria. Net interest income increased 7%, reflecting 5% higher average interest-bearing assets and a slightly wider margin. Non-interest income was a drag, decreasing 2% on lower insurance and markets trading revenue. Minkavelo eka Absa a yi ri ehansi loko yi pimanisiwa na tibangi tin'wana. Mulawurinkulu loyi a nga tirha malembe yo tala a ku ri Marie Ramos, loyi a nga tshika ntirho hi 2019. Kusukela kwalaho ku ve na ntsevu wa valawurinkulu eka bangi ya Absa.
Randi yi tiyelerile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17.75 cents, pondo i 23.7 cents, euro i 19.65 cents, kasi pula ya Botswana i 1.32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,503 hi awunsi, platinum i $956 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $79.05 hi mphongolo. Mutivi wa riqingho wa le xiphoriseni Colonel Lembeta Steyn u hetile ku nyika vumbhoni tanihi loko ntengo wo dlawa ka Senzomeyiwa wu ya emahlweni. Steyn a vuya ra vumbirhi ku ta basisa khoto tanihi leswi vumbhoni bya yena a byi hambana na bya mutivi wa tinqingho kusuka eka Vodacom. Magqwetha ya vahehliwa ku ringeta vumbhoni ka khoto leswaku vumbhoni bya Steyn a byi na ntiyiso. Ntlhanu wa vavanuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala wa Bafana Bafana hi Nhlangula 2014. Na namuntlha ntengo wu le ka swihehlo swa mbulavulo exikarhi ka muhehliwa wa vuntlhanu Fiso Kuhlentuli na khale ka muhlekisani wa Meyi wa Kelly Khumalo. Muyimeri wa vahehliwa wa kaneta leswaku ku ve na ku vulavurisana, kambe Steyn u ri Ntuli u fonele Khumalo kambirhi hi siku ra vumbirhi ra n'hweti ya Mhawuri na hi siku ra vu-15 hi n'hweti ya Nhlangula 2014. Minkandziyiso ya tinqingho leti a yi humanga eka tirhekhodo ta Vodacom, kambe Steyn u ba va khalakasa u ri tirhekhodo ta Vodacom ti fanele ku hlaya na leswi nga downloadiwa endzeni ka tinqingho. Vakondleteri va Nhlangula wa ntlangu wa xibakele wa Golden Gloves va karhi ku lulamisela ku simeka xibakele xa laha kaya na le matikweni ya le handle. Ngwazi ya IBO Ricardo Malaika u ta ya sirhelela xidlodlo loko a lwa na Yanga Siciko eEmperor's Palace vuxeni bya Joni wa Vuntlhanu na vusiku. Ntlangu lowu vuriwa ku va wu ta ya kombisa talenta ya xibakele ya laha Afrika-Dzonga. Ku ta va ku tluruka xibakela. Ricardo Malajika na Yanga Siciko va ta va susana nkani. He said he's been in the ring with a lot of people. One thing for sure is they haven't been in the ring with me. And does he know I've been training for him as well? So I hope he came with his A game because I'm the magic one. You want to play with magic, bro? You want to play with magic? I don't think he's ready. Siciko u ta va alwela xidlodlo xa misava ro sungula. Naswona muleteri wakwe loyi a tivekaka swinene Thembani Gopeni u na ntshembo lowukulu eka yena. Champ, anything is possible. I can stop him, and I'm gonna stop him. You know, he knows the truth. You know, it's that he doesn't want to admit in front of you guys. He knows the truth. I'm telling you, come Friday night, I'm gonna take the IPO title. Ero sungula ka malembe yo hlaya ku va ma-Afrika-Dzonga va lwa swin'we va lwela bandi ra misava. It's quite an exciting fight for us. Very much interesting for boxing in the country. Golden Gloves continue with the work that you are doing, profiling boxing in the country, putting us in the international map. Vabi va xibakele va laha tikweni vo tanihi Johan Albert na Keanu Koopman na vona va ta va ri ku beni ka xibakela. Wansati wa le ka Dumele handle ka Malamulele u na norho wa ku humelerisa van'wamitlangu va mundzuku. Ntsako Maluleke loyi a nga rhangela nhlangano wa swa mitlangu i wun'wana wa vavasati va nhlayo yintsongo lava nga le ka swa mitlangu etindhawini ta le matikoxikaya. U letela vantshwa eka mitlangu yo katsa bolo ya milenge, netball na yin'wana. Van'wana vatlangi va laha tikweni va leteriwa hi Maluleke va tekiwe hi yin'wana ya mihlangano yikulu ya swa mitlangu ya laha tikweni. Khale ka mutlangi wa bolo ya milenge tlhelo murhandzi wa swa mitlangu Ntsako Maluleke a nga vanga na nkateko wo tlanga ntlangu lowu a wu rhandzaka eka tiligi ta le henhla. Hambiswiritano leswi a swi hetanga rirhandzu ra yena ni ku navela ka yena eka swa mitlangu. Hi lembe ra 2018 Maluleke u sungurile xikolo xa Dumela Development Sports Academy leyi dyondzisaka bolo ya milenge, netball, basketball ni mitlangu yin'wana. Xikolo lexi
xi nghenelela eka mimphikizano ya le matikoxikaya ni le ka tiligi ta le hansi ta le xifundzeninkulu. Maluleke u vula leswaku xivono xa yena i ku tlakusa mitlangu etindhawini ta le matikoxikaya ni ku tisa mitlangu yo hambanahambana. Lexi nga ni hlohlotelaka ni sungula akademi leyi i ku mina ni ve xitlangi xa bolo, a ni tlanga bolo swinene ku va ku a ni vangi na laki ra ku ni ya fika ka ti-team leti ya tele henhla hi nkarhi loya wa hina a ku nga ri na leswi swa ku hi ta suka ya ka ti-selection kun'wana a ho tlanga hi helela kwala switandini. So hi leswiya ni nga vuya ni swi vona ku vana va la kaya a va le ku kumeni nkateko wa ku va nga famba va ya lomuya ka ti-selection, even then ni decide ku na ha sungula ni ta va pusha hi ku as mi khe mi swi vona this nowadays technology too much advance se hi hatla hi swi tiva ku na ti-selection hala na hala na. Hi ku tirha eka xiyenge lexi taleriweke hi vaxinuna, Maluleke a nga khomiwi ku ringana ni tintangha ta yena hi ntirho wa xinuna. A hi khomiwi ku fana, va tibyela ku vavasati a hi vona lava va faneke va rhangela kahle in short vavanuna va ri vavasati va tirha ku sweka emakaya bona va fanele va tshama makaya leswiwani i swa vavanuna ku na va ha ri na that thing ya ku leswi i swa vavanuna ku ri hi ku hi hanya ka technology leyi nga advance laha vavasati va kotaka ku endla hinkwaswo loko mo swi langutisa i vana hinkwavo mara still a va na ku tshemba ka mina ku vana lava va nga kota ku famba va nga kota ku humelela va ya leyi na leyi hi swona swi tikaka na ku va hi sapota. Kasi hi fikisa sweswo emakumu ka mahungu ya siku ra namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina maxelo yona ya ta landzela endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Riperile ala seni swa ku maxelo yana namuntlha ya hi khomele yini ku ta khana swi ri maxelo saseka loko ni ngisa kona kwala Limpopo loko ta khana swi ri na swimoyanyana swo vevuka leswi nga ta swi kha swi ya emahlweni kona xifundzeni xale Western Cape nakona ku ta khana swi ri moya leyi nga ta va yi ri kona ku ya fika nakona kwala a Northern Cape la nga ta kha ku ya emahlweni ka siku ra mindzuku ku ri na swimoyana leswi nga ta swi kha swi ri kona swi kha swi hunga kona kwala ka 20 km hi awara loko ni ngisa kona kwala a Western Cape kambe kona xifundzeni xale Limpopo nakona ku ta khana swi ri maxelo yo va na moyanyana leyi nga ta va yi kha ya emahlweni kambe eka swilemukiso swa siku ra mindzuku ku ta khana swi ri ritshwa leri nga ta va ri kona loko hi ngisa kona kwala na tindhawu tin'wana ta kona kwala Free State ku ya fika na kona kwala Eastern Cape kona a Western Cape ta khana swi ri moya lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta kha ya emahlweni nakona eka siku ra mindzuku kambe xifundzeni xale Gauteng maxelo ta khana swi ri ku saseka loko hi langutisa kona kwala Pitori xikan'we kona kwala Johannesburg Bronkhorstspruit na ta khana swi ri maxelo yo saseka kona kwala ka 21 wa degree eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xale Limpopo ku ta khana swi ri maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwala Bilavila xikan'we kona kwala Thabazimbi kambe kona kwala Giyani ku ta khana swi ri maxelo yo saseka kona kwala Giyani xikan'we kona kwala ka Maphata ka Dzumeri xikan'we kona kwala Rotterdam na Blankwater kambe Phalaborwa na kona kwala na Magale maxelo ta khana swi ri ku saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xale Mpumalanga ku ri maxelo yo saseka loko ngisa Skukuza Mbombela yi ta khana swi ri maxelo yo hisa na kona kwala eMkhonto leyi nga ta khana swi ri kona kwala ka 18 wa degree kambe kona Skukuza maxelo ta khana swi ri ku saseka eka siku ra mindzuku kona KwaZulu-Natal maxelo ta khana swi ri ku va ya sasekile na kona ta khana swi ri maxelo yo hisa loko ngisa Vryheid kona kwala Ulundi Richards Bay na kona kwala Pietermaritzburg ta khana swi ri maxelo yo saseka kona kwala eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xale Eastern Cape na kona maxelo ta khana swi ri ku saseka Bagraflenet na kona kwala Willomo yi ta khana swi ri maxelo yo hisa eka siku ra mindzuku kona kwala Mthatha maxelo ta khana swi ri ku hisa na kona kwala East London leyi nga ta khana swi ri kona kwala ka 30 wa degree kambe xifundzeni xale Western Cape ta khana swi ri maxelo la hansi loko hi langutisa kona kwala Hermanus xikan'we kona kwala a Cape Town leyi nga ta khana swi ri kona kwala ka 18 na 17 wa degree xikan'we kona kwala a Cape Agulhas kambe Beaufort West yi ta khana swi ri maxelo yo hisa kona kwala ka 32 wa degree kona xifundzeni xale Northern Cape ku ta khana swi ri maxelo yo hisa loko ngisa Springbok xikan'we kona kwala Appington Kurumani ta khana swi ri maxelo yo hisa xikan'we kona kwala DR maxelo ta khana swi ri ku saseka eka siku ra mindzuku kona xifundzeni xale Free State maxelo ta khana swi ri ku hisa eka siku ra mindzuku ku hisa loko ngisa kona kwala Sasolburg xikan'we kona kwala Frankfurt Bethlehem ta khana swi ri maxelo yo hisa eka siku ra mindzuku xikan'we kona kwala Vepeneer ta khana swi ri kona kwala ka 27 wa degree kambe a Northwest maxelo ta khana swi ri ku hisa loko ngisa kona kwala Tosca Vryheid xikan'we kona kwala Ataung Rustenburg ta khana swi ri maxelo yo saseka xikan'we kona kwala Potchefstroom na kona kwala Klerksdorp leyi nga ta khana swi ri kona kwala ka 29 wa degree hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo ri perile.